bebre wo ho wuduru a sɛsie Akosua mbo kanea na ɛhye yankasa aye sum kabi ento wo manfo ade yen sentro ni ba wa beidu edeto yanim no ɛno se fi denyame bekwan runabout Ghana Health Service Road Sofo line Santasene ne mpotem ho de ɛden ama akwantufo wo mo ahohiahia kasie mu obi ekɔ baabi na woduru sumu a na afei ayam hyehye na aba etie bra so se asantema ni titiri kumase kanea no a eni ho no etimi ba ɛwɔ akwan ahodo nyina so na adwadifo temamufoɔ adwadifo bi a wɔkɔ aba bia ne ho betimi aheha no ɛnam so ama ba wa beidu yen sentro ni anajo ebra wɔkɔ aprobo na wɔkɔhyehyɛ no sei ɛna odi ebetu yenim mama yenkoti adano me park me nema kwa obi begina me ena o fa me phone so o tade mpija mti na wata me phone aha sum dia obi forward kwa obi hu ba sa highlight o ha obi forward obi gina no akra obetimi ahu no abeka achi omumbu aye na light emma maye o hami pa office ebo around be 70 to 8 na nkwa na ha hu pa se obesio seconds we ibi o yipa bonini a obetimi di tuasi so ajo ho ne ma abrobi ehu street light ebo ye ho ban pa obiso bi firi akire ba wotimi hu no se asemesi wo ba yi kisi no wo ba kura na onye dey hu hye hu nipa nanim obemisi bia one de bonsa ho esum kabi enatemamufo che wo magene wasantemama hinkro komase a wo mchem se branso sampanifo ede wo nan esifom wo nsem ni bi ene wo de to bawa enim no yenkwa homa no so ne ne nsentro ne bawa be du asantemam wo di ehim edi ade ncheche wo mfa ma ne bono emaye bawa mema wo ajo eba sompa kase yeboso nso Akosua yo ye dase ne adwuma pa wo ye wada ruma asantemam esum kabi wonantemu a video kura wo chai a wo de brand ye dia to Facebook live say munina monko he Facebook na mon he kwan pa o manfo nam so se de esuma to o manfo se wo hye street light ya enya adwuma se eno na se ye se kanea na adum aya tete pa bawa de wo hu ye nyina Ghana 14 Akosua manena wate na nchie chifu a wuti hot bite ndire wo Sompa FM so na me fomo ma asantemantem ni wedi kaka no se isi eya dia enye photocard me se light e so darkness let us say the dia isu ewo no se han kitua bi tra be tumu a isu ni ye no na kwande ni be fa so a isu a eye adu asanteman no e to betulu echa na enra me fa so no so enye ndire be se ni ku ko no so brimu no ye ba pro kakra e free Abrepo Junction e ko ko fan sufulai e tie simu e wo patante street to Benyame fantastic runabout na hunya ni chinchini e bo apro na ni Akosua mekafe ade ba ko ni hunu ye se wo be du asantemam a mejo street aye principal street no e fa no wo ha street light a esisi so no enye adwuma no trese na kese street light no obi a bob ni bi ebobo ho nenso bob no adefa enso medimani kiremu ewo eye Abrepo Junction to fu Abrepo Junction e ba bi si eye suntraso e fa prempe enim ho na hunyina street light ni ewo ho a bob ututu aso nenso enye yimbre ne hunyina street box no ba akukura mu ho a efe na eno ena medimani akire mu to ubri sofo lai ho a yewo underpass nso ho underpass mafi yewo bob ewo underpass mafi ifu prep school dynamic ho a eba sofulai eye fisu ho no underpass ne wo ho ni na no bob ebobo asia ni na so enye aduma yenye ni so be bi e sumu wo na nipa bo no sem e ko so kete na underpass wo ho no bob na nam se enye aduma nti nipa pinu a entumi emfa underpass wo underpass ye senka brano so enam se ka no e content mu sufu na ntino nka wo fa ate na esi botwem na enam osu a age fa no ama pedestrian ka o mo fa e ho ni na no o mu su na enu ati no so furu ba so a e free sufu na e ko kwada so e wo so speedboard ni bi ho enye se speedboard ni bi ni obi wo fa nkasa nenso enso kinu so ho a obi obeduru ho no na ate na sense ho na te say enye adwuma kwa enu say aseya nka wo pempanyi so so ni tiki
na mini Akosua obeka say last week mu ho IGP eba Kumasi na bra obeduru ye no na na pro bonu mu na wo so okopatato ndie na di meti okowie Lancaster hotel na bra ye ni ti eho no na je say ade afa na ekowie mu ayi bisu na iti Lancaster hotel aye de nyame ho di BBC Ghana Health baby a Lance Ministry omo edan kese fine ewo no eho na ayiti sabra no o se boye sa bobe no so eho na ikimo du ade se ewo na ade sa ade ba ko se ebra na me nam ho no na ntumi anko mani bu ko na eho na ayiti na baby so ayiti ta no bi oni ni mbe dia dan se nipa bonifem ebe ko so ewo ho nti ma me pa dropping na itiri denyame baby a traffic light no no kwa kuku the fire roundabout so football field abu be ene de ma ko ni bi ena na enye djuma nanso ye bohwe amani na asre ana ntumi hwe mani na ni kura na ho nyɛ nturusu e ba no fa amanfo nante wo ho ebe ya ni Akosua na ka se owuduru enye fantastic roundabout wo kwan ne ba ko a efa da kodum omi wo ba ko so a wo ba wo mi kakra na se so ebe fa akomekren na so ye wo kwan no eno so enko fantastic ankasa Akosua ka kwan ni na football wo ho no ni na enye djuma Akosua ama ba be ya wo so mi pa ne se isi esimamufu a ehwemu ho omo a omu di Ghana de enna mu omu di nkomo na omu firi mu se isi street light ya djuma eya na adeto no so anado bremu na ya nkofo a omu kofi no omu stop no yema na omu so mu nya digital reason say wiade obi a wo na djuma wo ya djuma na so na street light ni na no ahye sa ahye so ewu sa ahye enya djuma ntino ama enimbre kra no so wo to wade wo kwan ho na ehudua abo osan se obi baba begira ho so faade nipa so no obi anase kai bi kwa ntem obi anase bi kwa ntem enam se ho ayesun ka bi ntino no watwe no de ahwe so so hut kabra na me ba ko ni mu bi adanse so for light bi ya me kan baby a underpass no wonu a bob street light ba ku ko ehwo no ebi na branch ni tumi se NTP okofa ho emma nipa bonifuo bi nsi ni ye so wo di phone na o tubuto na yi phone ni sika wo ho ama no na so nte ni sika tin o mi twa no so nyanyame a enko ofamu etina na no mo tiado nti Akosua street light wo se ba wa santimante mu ha no aba bi a ha gi ni pa ama middle of the principal street ni na nsu adu na we eye for asedia street bob ya ni say ya repair ni esisi na yefe na hanya ba enu kwa buama timemufo no bambo esa mentam pefia na street light na say timemufo an repair ade ba ko de ba ne say emma krono sem ekoso Akosua so ba santimante mu a de e bi say Abepo junction ekoka supply street bob na wo a enye adwuma kwa da so ene patase nkwa ado ho no na ho nya street bob no so na ho aba be yede ne hello Bawa hello Bawa Bedu hello Bawa Mr. Ujina ye mami why na wahoma no emu no dede ne dosu eti yensan hwe se ubegina yi amamia na yasan ene wakasa mi se Bawa Bedu yene no kasa no na homa no dede wo mu pa wogina santimantem se wuko Facebook live sabre was Sompa 106.5 FM a wo hwe ye sabre ya ubehu se ampa wo twa video bi fra santimem by edura numre na wonena montin so hwe miamia esunka bi ato wo mu na ye pese de esi won kran ha no ebisi won santimantem ho na se nkran wo hwa miamia bebre se wo hwe Greater Accra Regional Minister na ne bohye no almost 70% watimi edi so ama miamia bebre street light no eye adwuma nanso se wodro santimantem a emia bebre omanfo di dwuma omanfo tepenten kwa adwuma e 4 point adwuma kono esumka bi nti wo se na no abayewa bi ne phone wo mo je wo mo de sika nkura twitwa no esum mu na bone ekoso se twe konkro
ka says darkness de na bonsema hinie eti se kane abape na aboa eti miamia wo ko ye denyame be kwai roundabout Ghana Health Services Road so for line santasen na mpotamu ho nyina no wo hu se de nemesi ko no nyefe eti se wo hye Facebook e wo Sompa 106.5 FM na wo hye se de ye di video na to ho na wo hye numre chese ba bia ayesum na ensem fata enti ye boy ye homodi ansa ye nsa besan aka ne biem sese de mu ye hello bawa Akosua aha fe de line ni mu ye ahyase ne de na dede na no odin na wuch dem fa edura na juwa obi besa na jubumbo na aboye efise sum kabi na ato omanfo na wo ye awie adesrede na omanfo edi tuato asoma ye na yemfa nkomo ne mrewe sani na me kanu se sisi ana ama timamufo e wa santimantemu omusu omukotoje form estre eye kinzuba kemi meyo se braso se wo se street box ahodo a asai na ewu a entumi enso nyina no omo be sisi na so insan se han wo ho a nipa bonesem enso etumi pe na afinso timamufo enyo omofa ahodie nti omo de omo ade se omo de tompanyifo nyina enimu no ni sase mi se bi wo ho a obi sa me na yiwa no a na yato aso afiri ho na chronobo wonsem to say because you say do anajo a na chronobo na tutu asem enso etaisie anajo no ne namu no say na omanfo ka fasade ne ho Akosua meka se sani mi kan efiri mama no bonase ana meka no se ninku be bia megina ewo sofulai unim underpass ya ewo sofulai eho sisi ano bob eni ho nti edura anajo a eho no na nke ye bia ya nke yesu we ya obetumi atwam ewo sofulai kwan no soro na nka wo fa ate na esi wo twazi nanso enam street boxer ni nyina asesi ntino ama anadwonante ewo sofulai no nkwado aba abeyede na obi le kan o se kan ye kura ho kura ye yirwaje na isum eduwo enyo o je kura se ewo se kan kura do watu baby nti bambo hu sem ni adede esum edu asantemine de ko bia so no timamufo no esu se akonosem home yipa na Akosua meka se ukomia e ba bi nso a enye se street dog ni bi si ho na ahye ba bi nso ho dia hunu ba akokora se street dog kwesi ho na ahye ena mia ye ni bi nso a e bi si ho no nso a enu nso nya adwuma nti na ye fa kwan wo so asre se ba bi a e bi ni ho no kemu mbengufo enye se no mu fa dum ko ho se de be ya e ho be ye han na nipa bonesem so ate ena ba bi nso a ni bi be sani me bo chiro mu abrepo junction ai bi be si kwada so patase santase denyame e ho nyina enye so obi na afie me ana meka mako apro na mahunu nti udi omo nko no mu fiesie na kuro mu nya han no mu fiesie na kuro mu nya han ya Sompa hot bite so ye be sa ba be ka se kemu fo mpanyifo akwa akohyehe street light na ama na yefe ama isiano nipa akobadie aye kama na asan anya suje ewo mpotemo Sompa yo bawa be du ansa na obekọ no yenim san santimantem mu de mantam no mpuntuo ne nkanko eda ye nyina ya koma so na se wo haw bi eba ye mpa ebo ne se mpanifo be hu ne ntentem na wo mo asia no kwan se wo hwe anamotu a ebi akayeme etu a wo gidi se animonimu ya no sa wo haw yi wo metimi aye hu bibi Akosua meka se ifri anopa production room eye aduma ni nyina ma mi nya ne ntiase se ye beka ho asem no me nso mi bonga kayeme ho na me pia ro no gidi nkomo kakra no ye se oni engineer no ebedi hu nkomo ntianyumre ya ye ba be ko ya ye ko ya na me senya ntie se wa hye eye electrician na oye aduma material me se baby miaye amedi ato na nim se ho no street box ni na ase a enye aduma ni na no wa free ase a obo apro minim se anyumre se mo saka no a obema mo anamo a electrician no etu afa ho se mo sanka no so a mi ankasa mi ndedi nkomo na ma bisa no se okwa apro no bia ni wogunu na bia na mo so no etu afa nti meka se ye wo so ma so mo no de o mo free ase a o etu anamo ni ye hwe ni mu se ye beti mu ye pa etu le fo aseye na fi so no ye de eho ama ne bo aba be so Sompa etifu nia yo
Bawa Bedu Yabedanse say woni atwetwe nkomo na fa kumase mantam de na esefata say yebekoni ni meyon so akotwetwe ho nkomo na wono nso akire ye de anamontu a wono nso so ebetuo na aboa ama esum kabi atoto adehye bi ne titrum potamu bi wo ho a otu anamoko ya wucha ho video be kire ye no ye denyame bekwai runabout Ghana Health Services kwano so for lines antase ene emiame ne nyina ne sumu ato wo no empanifo betimi asia no kwan na yeda wasen so say wode sa amanebo no wode amaye a mejiri say yede ebe ye adwuma na Aboagye meka wo se Sompa 106.5 FM Accra ena utie na enam Sompa 106.5 FM Accra no esanso nam Kumase Sompa ye 93.1 FM na wo hwe no num empa mu kase ye bo hot bite no esanso enenam sunyane ena enenam tachima enenam odoma enenam takurade enenam miamia bebre a wo mo afa wo mo de eye adwuma na yenko na ye ne onimonyamfo akwasi ofori agiman bodi yatafa ne zuba kayeme mayor panyini pa a wo na ni swade hu pesa santeman efa na ntuma pa efra ne ni mayor enkotwetwe enkomo obani memawo ajo eba Sompa 106.5 FM so ya median dacho mo to say nyame adomboko wodi akwasi de misumi kru nso de akwasi yo ena mere no medase mayor wadaroma yema yensentro ni bawa bedu enanti anadwum efise nkran ha no street lighting project bi koso den the Greater Accra Regional Minister baye Honorable Linda Oklu be 70% ya waye bia KAAKYIRE bi ene yesi won hwa santememu nso na ye huni ani hu nkomo ena wo twa video bi baye he na se denyame bekwai runabout Ghana Health Services Road so for lie any santase ho no se kanea dodo no street light no esisi ho de nenso enso na mennim se bibi se no wo hu a na wo hu nso a e de na wo pese wo ye fa ho yo me ntia wo tie fo no ko baby kanea na do no e do so second year Sompa FM na ye tu one na mo yeah so ye regional minister Honorable Dr. Oheneyere also as a fair yes na ekwan be fa so a nkania no ye be so no ye be so a ye go so ye tu one mo na emum enoma e frekese kakra enti ye go so tu one mo de dem ka se no ma frekese kakra ansan ye be to ba na be busu ni mo me ato ba no Ministry of Energy any true ECG only you go to force etu anamon bia na o senka ye sa dwumadi no kra beka ne me hu adwuma na ni so ye nti ubisa we say adwuma na mo ye no ehon katafem we hia no ano masibe nti o ya keme say aka ade a ye aba se ye mfa nye adwuma no ube tiki ameka akwako ye na akwako di na ya bo o man ne kono nti ye kuso a na wotwe ye o tsan ni fiada no call me Minister of Energy ho na wapo ame sanka ni ana koye no woni e beka won sa wo ECJ yumeko nbia wo no mo fa ma ni fa so kuma sanka ni wo de no so to nchen ya ma yumeko e be the estimate aba e be o say repairs e be o say new installations in general aba e kanu e won ni minimum catch for you so yes selected baby it here emergency basis no that you made by in fact they let the baby no it was somewhere over 20 million cities me the baby no about they do 13.8 million cities me budget our me there afi ejuma or say if any egypt na fully within budget a year in 2025 it book here me 2025 years the baba be 2 years the maybe be within the budget say the year mean how be with the financial administrative law and duty law no in the about you so how that is na come so be a person commercial could be very attractive and conducive for investment no me too one of my me say enterprise Sompa FM Nenso no bo wuji tum sampa miamia no kra me bobo so no kra esa mo hwehwe mu kakra mo aye mahu se me amananti ko no anajo me tu me tina bonti tu bola ma ba ma tu e
enti minim dia wo kan nyina It won't have said a wook na a project bia a be mushans ba said a wook and precise kabia bedu obi abotom find that no she say true ECG house no me say adwuma na omo involve Kumasi Metropolitan Assembly sa apelo. Okay. In the Canadian the true the Ministry of Energy e bia ba the installation no you who so ye into me call me Minister of Energy to action cratem sa apelo ni be me dey ni so koye woni an Canadian no ka o sa adwuma di omodi the huma me dey center Kumasi Canadian beso yo obanyi we dey enya we dey ansan ne no obekode mfrin kane ne so kakra se de wo kan mu tu ho na mo e bia ba mo be installation kama yedim sa de ba ko da wakoma so pa ne se wo pese asantemem ye ka se the garden city of West Africa no sa title no pese babiem wo pese ahonidie ye adwuma etu ba ye no wo hye bo se wo behwe na adwadifo wo kwam ye yi wo mo ne kwam ada ho na asanteman afa ne ntuma pefra obanyi sa project no e kwasai yo that's a bit na plenty you may be in the same say me Kumasi Kupon no ade ba ko a o de share sa ene say me ma Kumasi imagine be bia ni nim se de Kumasi efitie edwedie ho senkaye ebetime tumpon na bia de le kuma na ni so e wo Kumasi se be hye ama Kumasi etime kreti enyuma ama mantie ene bebu edi aya na say me na ma pele be share me sa no Iboswa meye no kama nti oba Kumasi sisi a woni Kumasi ni dia bunze sisi no emra nka wo wura duma ka obedie enam conjunction na e wo no dia be dia dance se entesa afatra happen e fisho na dokoye no eno so yetu hano enye se dia me pero eno de so man penini na so yeguswa yetu ho anamo a se de be ebi ni na dia fi ho de bi se discipline na e pa no o so papa ebeba ama Kumasi afa no kuma na to apa efa enche eneke university advance edin kita ho a ye na ba pa ho do e wo Kumasi na ye be sa se e dia gas o na ye green because a higher garden city so must have some kind of greenery oh ye Kumasi eco ye emwa ye ni na area apa ye banka na be fe ye ni no a o me ade for mo nti fi Kumasi no mo so de mo sika be boaye de ni manye nya adwuma ye ama ye mante ne mabawa honorable memu akona minim se project awafa to ohusui obi be se gangantoan tax kese pa na me so metena santimantem mo adum ehwa na me ye adwuma ehwa na me ko school me ko Kenya University ni ade minim edwom kagetia matomade wo hopen ene emiamia minim se de yen ni eton ne ma wo dwom no yaso a eden ye nyina ya tonton ne ma na make pen nenti wo hye nipa no utu na o se wo ntu eti adwadifo na asoden de wo mu pa uni aba Akosua Aboagye ni uni aba Akosua Aboagye ni na tama na me yo line ni so ni we do na check na ni yana na eti di bona pesa o ye me line o eri ono bo men kayo o ka mo ye me line o zuba na ni ka say zuba me ni do ti che aba ti ti na what is it mi me di mo pa unim ho mi schools garrison because schools with their life me try more fantastic for go am making manager of Boss FM you want to miss me more o so nim pa nti ekwaya be fa so e be ya maduma kamara kwa kuma to me be mate honorable medanse ene reason ya chechwe nkomo Neda CP yani honorable Kwasi Ofori Ajimai Buedi a wono na eye yefani Zuba oye Kumasi mayor ono ne na chechwe nkoma wo chem se eye nka yakoma ntu yem asante mantem mo wo mobehwe na wo matoto ne yema nyina na ba bia sese ye de to ne de ato na emfranto na ye kam se
Kosiebo mutie every Sompa 106.5 FM so hot bar te kasiebo I no de mu ohye no ene de mamo ene de santememu ne ekopie na santememu so de omanfo mutie nyina etie every Sompa 93.1 FM santemantemu pe radio station a omanfo tie wa santemantemu a eye Sompa 93.1 FM omanfo ma na age ba bia ehon so ena omofa Sompa 106.5 FM ye kasiebo no wo mo ede che amansan e wa santemem ayiko 100.9 FM Kumase Paris France Adamfopa Radio Takwa Sompa 101.1 FM Takwa de for Somo Sompa 103.3 and Techima Sunyana Kranza Doma Womunina Ekram na Leicester Ghana Limited awomo and the Yas toothpaste and the brush abeja so na ebo ye chida mo si egu wanu mu and eche woni paban wo betimi dia kokodro aseria na eche say Yas toothpaste and the brush no eno na wo hia eti Leicester Ghana Limited se me mu aso nti se menni eja ho sa wa ho ne die no ejina wo ankasa wo so eti wo si egu wanu mu no ese se de nyame ese se nyame de ne chewo baabi wo ha ese ne gu anu wo su ma osori anu odomi se urade na me fa hin ma be pie hani wo de Yas toothpaste and the brush chi wo si a enkada bia wo se be bompa ya ma eti Yas toothpaste and the brush eno ene hia eti telephone numbers a wo de ye adwuma no wo Accra na wa frɛ 050-161-9588 050-161-9588 ena Kumasi 050-1390338 Kumasi 050-1390338 na odem ahomka hit patch we dey simple wuti na ye ya na odi afa wo mama so say wabasa wabatwe baabi na ye ya na ade afa ho ayese plaster no wi ya na ade afa nti bia wadware awie numere e bia waye adwuma wabre wuduru fie opese wodama ho towo a mesre wa honam tutu a wo ma ahomka hit patch ne so pe na baabi etutu wo na wodi afa so eno anu no e be ye adwuma donhwere makoma kodumienu 12 hours na woni padua na akoye as I would da woni ti a ubebese wutimi dankasa wutimi da tesa akwada foforo enti ahomka hit patch ema pain bia emeje wo moso pain there away ahomka pain relief. It be simple kura no pain in 2025 ye ni brand ya se adaje wo yare ho eti ahomka hit patch no eno a ene ye de ye adwuma na ye de aboye bra eti ba bia Kumasi Accra Cape Coast Eastern Takra de wo mabuso na mom se wo padudu atu fi se pharmacy ho no nkrofo beba ho drug lane ho nkrofo beba ho na wafre 0599 802 297 0599 802 297 and answer 0248 509 003 0248 509 003 ahomka hit patch aba ama yaresa abantem ahomka hit patch aba ama pains there away ahomka hit patch enoa ena yasomo hot bite kasebo ena wutie wasompa 106.5 FM so ye home so ye ba ya ye de dia kanyina ebeto so Yantua and some no so and from Mamo dear de about betos and any moon some bia obetiano and no any say you was some jamfin and sense some no about beto just such a pebia cosuntin and penny for to one among Sansu na brante bia wedding finchano eduasen wa tribika say quota shen se onko de fiase nimkwade nyina Yero na idruso so akasa edin samu to jasa binu na niswade hunu e won shepa ho e wa womesuem no e yade a edana koma so ye ekubia yefro womu AGI womu chese ndey womu ni aban e beka wontuma bom no wa ye adwuma enkronkro ahudu mensi kroponi krobata no se ne be ya wobetimi enya aban krache panyama na sina nemu nte no anam so amanala president waka sembi e de afa ho asante mantemu posifo akwache nipa miense bia yesusu se wono e yakronfo Abusia de ni betremu e wapomde ho ensem na nawdo ani tremu akwalebo aban ya sabia aba beto jose apomde ho ensem no ya atoto apekakra e wo ho sanso na rotational nurses and midwives for and a woman chese woman aban no ne fo bako du enan e di entia
SMP kan we no ho ne de som se kasebo e wo Sompa 106.5 FM so ye de kasebo yi esom Leicester Ghana Limited anopa no no mpe mo kasebo kwose no nson no eye me Akosua Aboagye obetimi afam Akosua Ishra mene Oheneyere mame akua YEBOAA Asiamah bronya abrewatia enafe Obaapa nana ya kechi afenya hwena yenno ensem no mo ensuko na seyada ene beto dwase ye Rasami Jamfi ene gold board panyi kwantrefo ya wono etua no koye ne yeyobi wa bra na sofo panyi bi papa yi ase okoyi dollars ede mama me agrada sofo bayi ene ehonsem no enkofo de ayetwapia ya wode esi wano no pawia ne anwumre de so mpo no na chese wobi kura ne na yire da no na esi na no eno enam so bi ma ensem no etwa ne ho sa no ye Rasami Jamfi ede chopa kese aba eso pagana fo nyina chew kra ne nsema kra ne chechede de wo ye ye ne fra koma fam ne mom ebia baabi etu odwane sika na ekoso no ena amanfo ka ho asam de a won hwe na wontimi emfanche no ye wura ya wono wo ye chief of staff esamon no sa womra na asem ne baabi a wose wode fa no wontimi fanfa ene ye kasa ya ye Felix ofosu kwachi wono ene kasa ede ma aban no wose First John 1:9 no aka asem bi si apem ka ye fon so achi so ene kwofo ne tinini so ode ye fon so beche yente no ye Rasami Jamfi apacha ode a ene aban no ene adwempo boni bia etia no. In the last few days there has been some matters relating to acting chief executive officer of the gold board, Mr. Rasami Jamfi, regarding a video that emerged of some interaction with Agrada. You recall that in the immediate aftermath of the emergence of the video, Mr. Rasami Jamfi promptly issued an apology in which he expressed regret over the matter and took on board public concerns raised overseas. A day after that, the chief of staff summoned him to the presidency to learn about what transpired. The invitation was honored by Mr. Rasami Jamfi. He indicated to the chief of staff what his side of the story is, what explanation there is for what we also saw in the video. President Mama was out of the country, so he had to be briefed, and the discussions held in the Rasami Jamfi by the chief of staff, and he has been briefed. Presidency does not believe that any further action ought to be taken beyond the apology and the caution, and we all take a cue from it, and are going to do better in order to meet the expectations of the Ghanaian public. Abai kasama fuye Felix ofosu kwachi anu disem ena yetie ye na enu echi no evangelist mama part ya wono eye kofare ba wonsem wese nyina mu no wono so chapa no wodna no to mu bi yentie de waka ede fa ho na yakufo ede mawo eya na mpofo ene na tamfo but enne ewrade a oyem paibo tiefu no ama ye nua be Rasami Jamfi na tuma mfi ni nsa na eye the excellency ja eye papa JM ama Rasami Jamfi wode tuma manwa nyina ye de besu nyansa ni ye hiani a emesema de me so bisia opia me ma o ka ho wona wo de ai fa I don't need it ko baby I'm speaking come baby ye mom ni age ama Rasami Jamfi esa sa me bompaye me de anoite wo yiri ku form Rasami Jamfi aduma fini isa I will burn my church na nyamia ya dom na wa Rasami Jamfi aduma fini isa God of tender he is a great ya nyamia se da na me nua be ma no amfa me so amfa me di so amana juma and finish. Evangelist mama part na yetie no na semwe nyina to John Day e for God and country so wa bra professor Abochi Dela what na dwemu a wone mame e bonkomo Yatoka sebono eso after 2018 and na posi 4 year na womo e wotema erbetu dwase abrante bia your friend Francis na gbemedo wakwakoku wonu ankasa ne brother ya your friend Reverend Dr. David Nagbamedo ewo 2018 December 30th ena sarwe wusemi esiye ewo tema na wo bro sarwe wusemi esiye no posifo ekwache abrante Francis ede no kopia mu ewo asemdebia
na meka sei wo mo bobo asem no ho a abepem sambre Abrantia Francis quota shadow ese won kode fiase ne nkode nyina esan se wo mo ye hwehwemu no na chese bibia edia dance ye ese Abrantia Francis ono enekum Reverend Dr. David ya wono oto ya no ewo nsie do na enu no eda nchen a jaja wotene dwomo eye owura yere Mary Mame AKUA wono enaye jaja wotene dwomu a wodi sasemi na wo chese wo bro na sasemi ekoso ano Francis edibetu denim se opeso wokosena ne busua ewo yendi neja Oheneyere ene ne me enimo no sambra ebedem judge eka nse nyade a obema no kwan seter na wakache judge se woso woko na obi anim de owoso woko ye ewo yendi ho na judge no amma no kwan abepem sambre ya mika sei enne die ena judge wo mo kwa setena court no ekwa setena wo mo hye Francis na bomedo ese won kode fiase ne nkode nyina sanse wo mo echi no no na niam bi eka ne echi ne bag mu anane kotokwo mu no na edi adanse se wo no ena eku ne brother no Yetwa kase bono so meka musa ha Sompa 106.5 FM so na yeku yanimo no Ghana Gold Board womo ede atodwa se womo abo womo homoden ama nipa nasa woho ensie bi mu miensa de womo ache womo na sankrofo yi no mo pese womo fasebo akwan so na sika kokoi godi womo di bi edwane na se mujadie no womo di bu Ghana mraso na sansemi ena Prince Minka wodi etudwa wono kasama Ghana Gold Board no Gold Board wo kasa wo yen central nhyiamu ene obo amane se za nipa nsia no a na ye hwehwe wo mo dendenden no wo mutimi bo mo modin ama emu beye ensia no a ye chi wo mo no empedefo agina so ama emu miensa de wo mo ehwe na de sefata na ye de abo wo mo na wo chem se wo mo di kana santemantam wo mo ewo abegyafo mo giro mo na so eye adwuma wo mantam ho na Ghana Gold Board Act 2015 eye Act 1140 no etia se obi bedi dwa wo bra aban no ema ntumi krata bia etisa etisei ena yenu abema Prince Minka editudwa. All foreigners were expected to exit the local gold trading market, and prior to this day our team busted 3 Indians who were operating within the local gold trading. And when I say operating within the local gold trading industry, they were buying and selling like now under the new laws, which is solely the reserve of Gold Board. So as a result of that, they were arrested and then arraigned before court. As it stands now, because what happened with regards to them did not occur at a time where we had asked that foreigners should exit the local gold trading market, we have decided upon hindsight to allow them, as in repatriate them to their country of origin so they can unite with their family. And that is not to say any foreigner who will fall foul to the current rules of engagement will be let to go free. The 3 Indians who were arrested and subsequently arraigned before court for flouting what was supposed to be our rules of engagement in terms of the local gold trading industry, because their arrest did not occur at the time where we had issued the deadline, they would be allowed to go back to their home, as in their country. Eni yeti ye nua bema Prince Minka wono ne kasama Ghana Gold Board ena wo chem se nipa nsia ye chi wo mu no emu miensa de ye deport wo mu nkom krom miensa de Ghana mra no ene ye de be chichire wo mu na se law no ankasa ene ye de wo mu be chance na ba bia mra ne be ka no ne ye de wo mato wo pepepe asemi Sompa kase bonsu edi achiri afa ye monro enwomasuo mu oma bia betum pon na fa ne ntampa de fra akonkan a na ne nyina ne titru no ne fapem ba ko eye nwomasuo abaya wodo ya won mabako nyina do bia na fam de sebe ya nwomasuo wonsam no ebetimi akoso ewo basahare so enam san yo so NDC abaiba ye wono so eyade de ama ene ya ye kasei mansoafo ye wono ehwe nwomasuo so monyafo Haruna Idrisu wono so de nsam otudwa tresa abai no nani so ade hunu na hofama kese pa mpempen wo hwe so obetimi ya nhye mapade afa ho no eye omen nwomasuo ne titru eni suapon ahodo ye no ewo my Ghana
dem ha se nom na wase wo hwe se won frɛ adwa so no mantam bia mu yanya kora no na suapo baako etimi apie mu ewo ho ensem wese nyina wodan wadi wabla aban bedwako ya wono behwe ayan totoye ewo SD Dombo University of Business and Integrated University na chese wono mo hwe apa abedwako no wontoma no na yewura Haruna Idusu wokogina ase ya wokan sem sei etreye. It is the desire and intention, as I have publicly stated, that every region of Ghana will be host to one higher education institution of learning. It is a dream and desire of President Mahama that in each region there will be an established university. But we have to begin somewhere, and we have begun somewhat in getting that done. In one of the new universities that we would lay a bill in Parliament this year will be the University of Health, Agriculture and Life Sciences at Kintampo to serve the Bono region. I intend to table the bill in Parliament as soon as Parliament reconvenes so that those institutions in and around Kintampo with capacity for the beginning of a full-fledged university or University of Health, Agriculture and Life Sciences will begin in earnest. No echi onmonya for Haruna Idusu esa de bosha toaso de kwama mpanyimfo ya mpempe wapo hontomo obehwa toto ne amadia masuapon no se ECG akabia da suapon na di wo no aban na yakrado se ne monimu ya obehwe na watimi eye free hodi ama wonom. I'm happy to announce that this year government through the GET Fund chairman will make available some seed money for SD Dombo University as part of government quest, President Mahama's quest to support the institution to grow. I'm also aware that you have some outstanding ECG legacy debt. We'll try and work with the Ghana Tertiary Education Commission, I see Sanusi represented here, to offset the burden of that debt, your legacy debt. And then this year, I've requested that GET Fund will support you through GTEC and through the Ministry of Education to at least complete one of your GET Fund projects. When I say one, it means that I wish I could do more. But Chair, within the constraints of the budget, we identify one major priority of an uncompleted GET Fund project, and we get it done for you this year. Ghana banso for ya wono ehwe homesia so nmonya for Haruna Idusu na no desem ene etie Kasieboy wutie free Sompa 106.5 FM Accra enumre no nsia kasiebo eso enie yeto so dia yemborwe moy ewo ensemfufo emo eku bia yefro womo Association of Ghana Industries ya yetweniti awa AGI womo babonte dia todwa se womo hwe dwumaso Ghana mampani John Dramani Mahama ene na ban NDC amanyoko no eyo edebo omanya ewumenya pa se womo so ede womo ntoma ebebo aban no ediemu na watimi aboa ama aban ne suade hu no etumi agina abrane opanyipa na president edema edwumekuo yi eye Dr. Ayim Dake wono eno oni central for edidi nkomo eno de sansemi etudwa. In the midterm budget review, we will see further reflection and commitment from government regarding these gains. We urge government to also carefully engage in its austerity measures regarding the fiscal expenditures. We shouldn't go to the extreme as a result of these gains and overspend. We respectfully believe that our commitment to government is to make sure that the business environment and the agenda of government in resetting the country is achieved mutually for our mutual benefit. We are grateful and we say thank you. Grateful. Arishma Nipokasa ye president here wando and Association of Ghana Industries anuo Dr. Deke. Meka usa Sompa 106.5 FM Accra hot bite Kasiebo ena mutie no na manebo efi epoye mantema ye Eastern Region ye Eastern North Regional Police Command wokwa umpraye so ne se wo mache ma mienu bi ye freba ko Hawa Ibrahim wanye mfie aduana wo ye landlady ena Latifa Adams wanye mfie aduasa na de enti ayache wo se narcotics trading na se nuboni hu dwadie ena wo mu edie na sa enuboni hu dwadie a wo mu edie no koso ewo nkokọ ho ne ekochi
to wɔn nkɔkɔ ampikrom na ɛno na polisifoɔ say yɛde wɔn akɔ akɔtum a wɔn yɛ asɛm no mu hyehyɛmu nti yɛkɔ ahoma no so na yɛne DCOP Isaac Kwadwo Asante yɛne no akasa ɛde afa saa asɛm no ɛho ɔbɛni mema wo adwo ɛba so mpa kase yɛbɔ so yo yɛde wase wadaroma ɛba ne sɛn na ɛmɛ yi mienu yi mutimi enya wɔn ɛkyi wɔn di kan lɛkyia ɔtiefoɔ nyinaa ma adawase ɛkyia no sɛ ɛbɛɛ sɛ bosomini anaa na ɔtwe mmiɛnsa kɔ bosomini na saa nkurɔfoɔ yi dii wɔn ntɛm yɛnyankyerɛ sɛ nkurɔfoɔ bi de nneɛma anaasɛ ɔmo ɛdi esumasi dwa bi a ɛnfɛ ɛnfa pɛ no nti bi wɔn ntɛntaa nti ɛnura anadwo bɛyɛ sɛ nondu ɛna yɛnya wɔn akyire wɔn. Ne sɛ ne nkurɔfoɔ bi ayi mo asutire dada nti mo tetɛ wɔn mo a ne ma mo timi ɛkɔkye wɔn na nuro no ɛdɔɔso paa wɔ DCOP. ɛdɔɔso yɛn nso kyerɛ adwuma polisi ni yɛ. Because you have video no a mo asesa a mo de bana sɛ de yɛsi abɔ no ntoantoa emu akɛseɛ ne mu nketewa ne a de ne nyinaa na ɛyɛ bonsam ta wɔ yɛ mɛburu twini meja no po ha iwi di bia. Me patro stana yɛhyehyɛ mu no ɛtie nti na twene saa no yɛde bɛkɔ police forensic lab na ɔmo ahwehwɛ mu ama nti ɔmo hwehwɛ mu no ɛna bɛtumi akyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ bia anaasɛ ɛnyɛ bi na ɔmo atumi akyerɛ yɛn kilos no because ɔmo akyekyerɛ no ɔmo ayɛ no slab ɛne ball size nti agye sɛ ɔmo ɛba na ɔmo bɛgu weight so na sɛde yɛkasa no deɛ sɛde ɛyɛ investigation a yɛde ɔmbɛfa mmara kwan so si yɛhu sɛ ɛyɛ sɛnea yɛnhyehyɛ no ɛti a na mɛyi ɛyɛ deɛ wɔn yɛ dada anaasɛ ɛyɛ adwuma foforɔ mbɛpɛ sɛ mehu sɛ ɛyɛ business bi wɔn yɛ na ɛyɛ wɔn fa a wɔn de kɔ hɛn mu nhyehyɛ mu kakra mo yɛyɛ no. yɛn nyinaa yɛ tie Sompa. ɛyɛ na sɛbi obi a ɔyɛ nipa bɔne anaa kɔnfɔ deɛ sɛ ɔkyi no ɔbɛka sɛ oyi ne da no a bet investigation kakra a yɛyɛ ɛne sɛ ɛyɛ ade a ɛne sɛ ɔmo ɛyɛ nti saa na mede mehu no ɛna sɛnea teɛ no ɛtumi sɛ wohwɛ a nhyehyɛ no agye sɛ distribution point anaasɛ bi a warehouse bi ɛna ɔmo de hɔ nɔmo ayɛ nti de ɛba hɔ a ɔmo na ɔmo nim the way a ɔmo bɛkyekyɛ no afa nti yɛ investigation no menim sɛ ɛbɛyi saa nneɛma wei mu nyɛ nhyehyɛ no nyinaa apie ambi yɛhu sɛdeɛ ɛsiteɛ wede yɛmfa akonya yi so na DCOP yɛmmɔ Ghana Police Service ɛyɛ Eastern North Regional Police Command adwumapo a moayɛ ɛwɔ kwawu mpraeɛ so hɔ no ɛfi sɛ saa nkurɔfoɔ mmienu a moakye wɔ mu yi ne enubɔne a moahunu yi moagye mmabunu bebree nkwa fi sɛ sɛ yɛnim sɛdeɛ enubɔne ɛha mmabunu ɛsɛ wɔ mo adwene nti deɛ ɛdi kan no yɛbɔ mo aba so police aba so nso mɛfa kwa wei nso police yɛn kwaye adwuma no ade sɛ amanfoɔ yɛ aso ɛne yɛn ni nti yɛbɛkyerɛ amanfoɔ nso mboa sɛ anytime biara ɔmbɛte saa nneɛma ɔmo yɛ akyekye ne nso yɛmfa nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛn ho bɛtɔ yɛn. Yo, wedi ansa na wobɛkɔ no story bi so saa by sɛ machi enipa bi na masan so so nipa bɛyɛ du baako ɛna monya etuo nso bɛyɛ nan na ne nyinaa ɛfa na anantwie yɛ fulanifoɔ ɛdia ɛwɔ kwawutafo ɛwɔ kwawu East District and bɛyɛ aduonu nwɔtwe a wɔn ɛko wɔn ɛho asɛm te sɛ wada Roma me pacho ɛyɛ no korɛ sanse bi bɛsɛ na ɔtwe ne kakra ni yɛno no ɛne sɛ kɔkɔbu wɔ hɔ no a ɔmoyɛ a na ɔmode mmara no ahyɛ
almost something say Amako grow village boom to kumwani be a moja and namely be our model for and say Yancy and I say a big grabable year no more a year more or model pama. It is to the vehicle who are cross on the Akano. My actual them. It meets I in Nipana, a domogena court is here, and 7 courts. Where the young I mentioned Makuma Quadio no 28. Let me bore Fulani for Kambutimi Kokum say to Chanam Libye. Where the young power openly? That said the police and you who baby, I you yet anything like 10 piano. And so, as I am a bunny across the NCA, I think the papa. Yet is na or Muku or Monoma Banoma Betoma, a jachop bar for a name or Momutuni and or Monsu Eddie, a didja. Yes, dear, or more a quam of fancy, no, dear, no more person Mukuriano. But I'm if I let the mean to make I want to make up yo, this UOP, Mamina ha, Medansi, say, one of some Pacassia Batchi and Common Ever Hot Bite a Cassia Bossiada CP. Now, yet also be a mono na. Omampani His Excellency John Dramani Mahama ejani tumi so nipa miensa asa nipa wo mo atenase no ntrase ne nyina efa petition miensa ye de abo Chief Justice no na nyame adomo china e na abepie so owura Felix Kwachofo so ye mrahye bedwani a wosan so kasama mampani di aba bonten se wo mo be chance atenaso eti Justice Gabriel Scott ono ne hwehwemu a wo mo tenase no mo tenase na ne nyina afa Chief Justice bo a ye de abo no petition miensa ye de bae no na wo mo aye ho adwuma nti wo china kwade omo betanse na wotwe bi omo betanse ne mprensa so na wo magye asem ne nyina na wo ma kyerese sa prime fasi no a eno kyerese so boy de abono no ewo nyina so no ne nyina atimi edimu eti so omo betanse 3 times a week nti so mpaka se bonsu edi akire ebre bi omo betanse no Chief Justice here no a e chance e fa nhwehwemu a ye afa na brabo ho ene ni su ho no yenso yenyuma so emfrim afe yenwemwe abai ebetena adwaso esanse wonya nyankopon na nani enhu afana nyina ntine woyi na namusifo ewo krobata kropon na fenso mensi ahodo mu na wode wani kyerem o my Ghana mu asene mu association na senka bomba ko ekuo ewo hasede ma wato on this National Association of Local Authorities of Ghana ye twanitia efrene nalag wonum dwumete tiri yo mu ye no mem hasene no eni se wakasa edema kropon krobatan eni mensi assembly no na wonum president ye odmonyafo Alfred Siedu Ejei what the assembly members michire krokracha hodo ya wonum so ewo mensi ni krobata hodo nyina mu so munhwe na menteme ho ase predo ya ekoso ewo sempanyimfo DCMC ya ban no ebubo wo mu di a woto won so aba no wase wo makwo mu ye ani adwebro na sebe ya empunto bapa betimi afa ne ntampa e de afra ewo mensi ahodo a wonum so ewo mnumo. Honorable members, the president has fulfilled his constitutional mandate by nominating MMDCs across the 261 MMDs in Ghana. He has done 50% of his constitutional mandate. The honor lies on we, the assembly members, to fulfill our part of 50% by the confirmation of the various MMDCs. Honorable members, let me focus on the elected members. We were voted for our electeds to deliver to them. We are the policy makers. If we don't vote for MMDCs, how can there be development in our respective electoral areas? Yanure tememufo enso ye die ho kane ansa na yankase pesame nkuminya etimi atoso wese eye asemu a president of the National Association of Local Authorities of Ghana NALAG ekona no yewen monya for Alfred Siedu Ejei was say e de atre assembly members no
Yede kasiabone kopiemu Asante Mantemo na Asante Mantemo Police Command ena womo achi nipa miense bia wode mu susuo se womo ya kronfo na saa kronide ekoso ewo Kenya se ye no ewo Asante Mantemo nipa miense ba ko ye friend Uma Isa wode mfinhye no eduonu ensia Sharif Mohammed enso edi mfinhye no eduonu Abdullahi enso edi mfinhye no du enko se nipa miense ena Asante Mantemo posifo ache wormu esusuo se womo akowia nipa mienu bi a womo Kenya se na womo chi womo no womo se niema womo nyafi womo kotokuo mu ebi eye mobile phone ena afei motorbike womo eno no womo eteso ena afei niema bebre eka ho a womo susuo se womo gifri nipa miensa womo eje niema yi afi womo ensem yenkotie de koso eka ne se eye on the Thursday 8 May 2025 Donkro Ewiemu ena am Roberts ya yinya omo your friend baako Uma Isa 26 years Sharif Mohammed 20 Abdul Jalelu already 19 etu share resident bi omo Kenya si eni ni potemu sankofo we omo di kofo nya wo Kenya si ni potemu obetini akonfo ha Kenya si fo yesa kofo we omo ti moto so ye nkofo miensa amotu moto miensa so bia kuta moto baako anti eda ye chi omo korobo resident for mienu bi eje omo mobile phones sorry two eka baako ne meka say the race ene mienu no so eprepare ye ka say omienu na da companoche accident and emergency police for area omo ko omo a edo mbeko kote kwa kujina kote ko kwedu Adishma mani pokasa ye Ashanti Regional Police PRO edema Asante Mantemo aposi aseyeno DSP Godwin Ahiayo Leicester Ghana Limited the young toothpaste and the brush abedjaso and ahomka hit patch and ebo ye chidom amyede kaseboy amamo Sompa 106.5 FM so na sabre the new patriotic party NPP amonekuo no e de krat every headquarters aba Justin Kodua Frimpong ye tro for payinima party no e de nsa chance na sam ne say wo mo tete se nipa bi de nam ye campaign wo mo maso ate say officially ye me nomination ma obi a it woni party executives ehia wo sumase na wo ka kire wo mo se bi a me ya si anaso benten etia bre so amomo chini trada na montam achia na enu etia mea etia emra wo mo pesa party ne timi gina mo nanso no mo konkan na de ba ko abeboa party ne nkabo mu pa ne so obi anwurawura mu mampapa mu wo hodada no emu endo enko esoro eti wo besre pa sesa wonenam na wo ye premature engagement woni party executives ehia wo de wadwempo to wo manim say momontoma me ebre no so me pesa me ye flag bearer ana me position we me pesa me ye general secretary maybe say me chairman maybe say me sia kamanutum na kamanutum party no awosum wo so munya me kratem edi ma position yanka wutirim na otrem se sabre ya party no ebe so wo mkeka na masie ni no enye no na wo mu hwe ni mu yento akase bo no so a private sector participation steering committee eya bedwafo bia omampani his excellency John Dramani Mahama te wo mu so munya mpense mu fa Ghana electricity no say e bia e be privatize ananse bia de be mu obi na no na aba bonte say private party sa privatization no enya dia ebeye adwuma wonye na dwen se wo de bema awoho bi ama omo afa na mum Ghana fo no an ye de hu bewurawura mu efa sa privatization dwumadie a aban edie sinani so anase ema ankrankra abamu no eti nipa bi e wa adwenkyere bi se ye ba begye mu e de ama awoho a enye sa ena nhihye ni sitie. Ghana has a comparative advantage to produce solar because we have abundant sunlight. Indeed, if we could export sunlight, we would be one of the richest countries in the world. And so increasing our capacity in solar in terms of bigger solar power generation, but not only there, but also household solar, mini grid solar. I mean, there are many options that we could look at. And so refining it to get the optimum is what we're at the moment. We've given licenses to several companies to begin to set up, large scale solar, 20 megawatts, 50 megawatts, and 100 megawatts, so that we can catch up with at least a 10%
power from renewable sources. But I think that the time has come also for us to follow in the footsteps of some of the Scandinavian countries, including Germany, where people can invest in solar and their households and feed any excess into the national grid. We do not yet have the regulation to be able to do that. Yeah, we're going to gradually eliminate fossil fuels from our power production. I believe that within the next 4 years, with the kind of investments that are taking place, we should be able to generate 100% on natural gas. Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama and Odin Samatuja for Manyanam Kania Hujumedia, watch him say a better Tony, now Bomadin for Sudibi, Abre Omani. Manso for ya wanoso and a shay and Pomadeho and Samsu Omega Nam Hasenum no, a year on Munya for Quabraminta Akando. Seni and I say I don't need Chemo Awatamale, a year Abaya Sabia Casaya no war, and so Penny Quancha for ya Wadaya Sabiana no, Seni and no Aya near Matroka, Amaya Sabiano, Dane Aquadichi Munteno, and I'm so a manager, dear Efrin, sir. Says, why yet is a soon, Ubati when in a drew when Nano no any qualibu abai aya sabia, no quite no what said Yano, and son and imitated any the water me deep potoka semo, some maintenance coach no. Watch us only dear one, some say yes, Niema, Amanwako yeno, at set a maka cranes, womushe, now one enya sani, Amano to Tony ye, said Beya will be a boraya sabia wa, one was a menya baby pa, Adam Wako hinta nabua, Amapom de one some so often in Tampa dear fra. Kolibu Teaching Hospital is our premier referral center. It is dear to the heart of every Ghanaian, as we have all seen. It's not in the best of shapes. I've received a lot of complaints from the public, so I decided to come and see for myself and then have some meetings with the management, and we all think through how we can solve the problem. I am happy to also add that some of these issues have already been identified and steps have been taken. So I gave approval for the fixed, what they call the lift to be fixed. I'm told very soon that will be fixed. So among other things, probably that may not be for the consumption of the public. I will see any piety in K, one no any penny ya one no share share above the one so no chiano you rock a braminta candle any day. Yet work as your bono as so Yakopemo Ewapom D and Sem Emo. A nurse of Funkabum Quawo obey Emo Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana and a woman Ekase woman say where they are buying one more man in the form Akumaku 2 and 9 14 days not to say now what you back pet and a woman de ma abai Nani Yanis a woman says he can be one more was a buying Edema woman allowance be a buying from my woman babaya Abapim Sambreno and ya dear buying at me a train any abasha woman woman so ewe bushan will fear obia ewa bedding ewa the shop and to one we are and go siaga the Yanis a one better on Sadia fra buying Nafe one more to us Ramane drew has share Yesika Sam and one Sam so near Soya a share Yapum D and one Sam so say one won't say woman free. Unfortunately, since the change in administration, all efforts to engage the relevant ministries and authorities have been unsuccessful, despite submitting formal petitions to the Ministry of Health, the Ministry of Finance, Ministry of Youth Development and Empowerment, Ministry of Trade, Agribusiness and Industry, National Youth Authority, Youth Employment Agency and the Ghana Health Service. We have received no formal response or commitment to action. This prolonged financial neglect has had dark consequences. During this period, 5 of our colleagues have tragically passed away and 6 others have been diagnosed with serious chronic illnesses requiring urgent medical care. Yet, we remain without the necessary support. Adishma nipo kasa ye ayo penya wano and rotational nurses and midwives one more penny pa and no ra Ebenezer Boatin na enunachi no what also echo mo say a nurse for one more brepa our may emo was sa share midwives no kwanya wo mo faso wo mo ewu ni adiade enya asem ke 20 obi ade krampo a sika ode be hwe no akwakoya asem foforo wo mo nyina edan aban. Fellow Ghanaians,
colleagues of the noble profession, these are our demands. We hereby make the following urgent demands. First of all, it is on immediate financial clearance. We call on the Ministry of Health and the Ministry of Finance to grant financial clearance to all rotational nurses and midwives, including newly posted police, within 14 working days to enable us to continue delivering quality healthcare services. Number 2, timely payment of allowances. We expect that within 14 working days of receiving financial clearance, our accumulated allowances will be paid in full, and I repeat, in full. Alright, Ebenezer Boateng, President at the Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana. Young's toothpaste and in a brush, hot bite, a cassia ball and a woutieno. Young's toothpaste now the betty will see a mouse, see a coye, and a pebi a chichi and umrea chichi. More gallicano, more muddy mutuani, a bankwan and catanquana, a same water. And for no musanqua that Miss Ochuchiwate, a fried rice no dear, Miss Ochuchi, AKUA, Ajiwa Numi, Miss Numre, Chichi will see and son, Wadaroma, Sha AKUA, I, that's what had Yadema over here. Miss Ochuchi will say, come at it, Yamadia and the Muye Huning in a precase. Prekese na agi wonu mu no memfa nkoda se mepese yese prekese boampo mu den obua wo se na wo mpetwitwie won se wa ma wo se kura wora ho e se wo se hwe wo a wo hwe ni yi eti wada woro Young's toothpaste ene ne brush ne so kama ye wo total care de wo ho ene ne ye wo whitening de AKUA bi mehu se ne se na green ne brown mema ne san whitening ne bi ena hairbar ne de bi a wa hwe de wa ye wo se ese a nyame bo nti o se wo de ma na kaka wo onyame bo wo na sin no de ma wo mi busa wo na kaka wo wo sin na tokuro edem na tokuro nim nanso wanhwe wo sin yenti wo ma wo sin abrama se tokuro ba beda ne mu obi wo okura na si moja firi mu ba aba ede ebone na wo sin aye ede ebone e na wo sin waye se de wo sumoja wo sin esumoja adentia wan fa Young's toothpaste ene ne brush entwitwa ma wo sin sori anopa na wo sumoja enti misraw Young's toothpaste ne brush no de twitwe wo sin afedi obesresre obe ne hu beto no wo si dodom ene ade sade wo mu no tetrema so nyina ade o tetrema so say brown wo say green yo ye hunu de ekọ fa Young's toothpaste ene ne brush no fa ye adwuma enti Accra ene Kumase no na wa frɛ 050-161-9588 050-161-9588 ene Kumase 050-1390338 050-1390338 na anu ye si oral hygiene day through hape obi agu Young's toothpaste so ne brush so wan na pese agu ne ho ni mase eti ebesrew enkwada empanifo obi a abusuamu ni na fa na abusua nchemfa momfa Young's Leicester Ghana Limited for ye damose ahomka hit patch se wo honam na tutu o abacha wabasa wo kotoja obi wa wo mpedro num teseme eti men ha wo ho ahomka hit patch no jai ehhye ayese plaster no yi a unya ready am se memfa media de den se wo pon adwuma na ase wa bre no na ase wo honam tutu ade achi so a wo pa hode foforo na wo dware ye wie wo dware wie amensra na fe wama ahomka hit patch no so na wa wai pe na wo de atare wonsa ho e wonsa na ye wo ya ukotodwa se wusisi na de afa ho oba wo bu nsa na wa ya se wo ya na no so de afa wa ya se ho ba bia ye osire mu a na de afa ho wanantu na de afa ho nam na de afa ho wuti na ye wo ya na de afa ho mama so wo bo se pulse na wo ni pedue no no na wurawuram eye ahomka hit patch eno no eti bomode an se wo benya wo de na anya wo de pe na e chese sa burning sensation no a wunya no yo ho adwuma wurawura ba bia Kumase Accra Cape Coast Eastern Takra de ebi wo ho it is a wo pedudu atu anu afre 0599802297 0599802297 and answer 0536645334 0536645334 ya homeso ya ba ya Sompa kasebo hot bite ya de beto amuso Sompa FM. Kweku, minim so ayeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one.
Embasso. Manihonsa Penno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. They don't they view me as a condom. The condom only then it's not on, but it also got as a condom. Endpoint homeopathy clinic. Ghana had the obedient himself a prostate. Na baby omutimi ye screening. Emma huni ye etuasia. Na a endpoint homeopathy clinic. Anase a kidney, a liver problem. Hofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no. Be maybe a woni odofo akwakwisia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra endpoint homeopathy clinic. Na ye muawo. Emma ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujo. Kidney problem, prostate dear, a endpoint homeopathy clinic. Ahinema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so dear, wo mo gyinamu ankasa. E was printed the friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obi an ebetro. For endpoint e was 0244867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fo. Eh medo. Edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwimisi me nya homka sentina ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasese me no so enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa me se ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the middle shimisi entina wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu to a one crying ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Mohudo, and the brush Abajaso, Ababua. Munde Dinam Semet Mena foreign call. Hello. Hello, Papa. What about to be a new? Sasa say me feel London, Eko USO. Eh, nano crowd who crowd from Obama mania. Na Papa mo what to say. Ewrade aduma habako. Na could just see. Eko bosim pelemo. There were ton dance hu nyama no so. What shall de? Oh, what shall? Akoba, Messi or Bodjuma cross the canenoa. Now what do US want some man for Bondin sana? Eh, Papa, US Hakura dear. Nano could just see company limited at Jibebia. One more Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. A bad dance hu nyama dia. Obia sin na ko jeje company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo Akosua e ho na wo bia ko to danse ho niema na eye no kura papa oh e no kura pa a police station in chen ho a eh akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensam a e no bia nfoforo ya o ba ko obu akwase paase kumase e ba ko so pokura se nkran ha obia se na kododasi eye bemaba e wo danse mu water cement iron rods banding wires and adua plywood and just say the board dance ro se bibia de hye dance ase de ko wie depo no nyina so ayatufo bo wudu kuka mu a wudu koja free Akra we Kaswa depo any pokrasi de no kra to nchen a wo sa wo bu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road femeso opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, AKUA Simprimo. Hey, brand new.
so na edi na taro sa hu e fra no ahomeka hate patch so what yaw e wo hu ba bia na o de atare so e me tie wa bi na drum bra wo fi eyi pain ene sister na yasi ari no na oda ho no enti we de fa tara no na sister je ahomeka hate patch e tare wa yasi me ma few minutes ene hwade bra ene me so hu bi pawo after construction ya na me back ni me neck pain e ha me pa e no na ma me papa e de kutia arthritis and body pains e yeduma say ahomeka hate patch hey bra ahomeka hate patch no aya duma pa me feel hate bi abra me de tare no afa briti awa bi mo pains na djume kra I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis in Quadia. You should Ahomeka hate patch. What the herbs and oil. That's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma Drug Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buakwa Pharmacy, Takrad, Knock Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA Ajigadin Kratoyatum. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa na yeto akase bono so Sompa 106.5 FM Accra na Ghana Health Service wo Bono region wo mo de nsembia to say Information Service Department, Environmental Health Department and Central for na Ghana Red Cross nyina no tikron kwa gire nti wo mo nyina nko mo hummom ne Central for so for mo hunhyem na cholera ene wo hye diarrhea yare no yebetimi eto ase na nse ewo mu ana cholera na amani mo so cholera ne ba ya wonte wo jemu wo fom no wo jemu wo soro saa na edi abinidi ato manfo so na nsentrofo de wo no ho hia pa na mayetimi edi ehuni na amajankoma esrifi a wono na ye bono regional health directorate no wono ene ye health promotion officer wona de futuo ema Ghana fo ne titu sentrofo betimi ayede fa no education no aboda wupa na akomanfo trim Munde ya any tissue media share no hu say nso na hyase unity na nso unity ayarewa hodo bebre na eba ebi e cholera ebi e diarrhea bebre na emom ye hu say cholera unity a aya na hu bebre say na nzen ya afi ne ko na wie ye hu de ye enti ne pese e betena ho ema yare na aba ansa na e bibi enti e free sa brei ye nhihye e pese e bode rotiti fire ho ne die hu ba ye Ghana Health Service ye nkwan ntimi nye ye ne mo for any other stakeholders na yebetimi ayede abo in fact Trinity last year no bono region nyame ya adom ya record case bia ntepese afi nso no etwa so na ye fa ye hu dia na say ye yi ye hu free sa ya renim na mami amajankuma srifi a wono na ye health promotion officer bono regional health director sato aso se wo mo mutu nuane wo monten so no menkasa bonten aduane ntini wa ye ne prekese he na germs ne bacteria na edi ehim edi de ncheche wo hosoda bi monnya moduane te se hajia special local food fees wono no wodi efie ingredients na ye no wasanso ye ni ye eti wonni na aduane nkasa wo ye motu anase wonni hajia aduane nkasa wo yare eti amajankuma srifi de futuo ma wo mutu nuane obi a ensuya hajia special local food said you see na duane ne bi e futu ambe matememufo ne so say mumma ye ni ye huni yare no sensu to na sa wodi huni a enya dia obede obenya bi cholera yare no etre eyeme na sa once na de si me iso a me bia say bia me ndi me huni na me koja me nan wo abonten once na siswa say be si waduane so a nso betimi ayede enya enu nti no ye ni ye huni yo yenni yehuni ankasa na environmental health director Mame Medina Togu eno no nso di tudwa se akwanside bebre wo hofa ahonidie hu and assistance now so na call over regional office na you pese carry out monitoring immediately na you dey call all the streets no na you ni omukoshia to alert them on the looming danger in Sutobria area edebeba the streets ni bia ye omo medical screening that omo dey have food vendors ni bi so ma plan ya second quarter year mo be na side medical screening and so no ye call ye my education and then bi enti say uhun sama ni say we pie wo feel that enema ye hwe no bebre a ni nyina na ya de a eboa ma ahunidi akonkan Mame Medina Doku environmental health director Aboagye bubre mo hwe sa ahunidi begina na so eno ne Sompa kase ebo etwetwe nkomo yeto kase ebo no so headmaster ye wo doma ayinkro Presbyterian Senior High School Reverend Set Edu and waba bonti dia to say
enkane no na aban ema kwan ese ye schools ahodo mu no ene cheche ni obetimi avem akwada obehwe no a oye boni a obevem no na chese watumi ejayo nanso no ene akwada ye boni krampo enya de a wo cheche ni wotumi ese obetimi abo akora no nti amankwada no sebio wo mo ye nkwada boni ene wosememfa wase honda mefiri amibei ene nyema nkwada ne ye no enam so kra ma sebio eka wo mo adusua wo mbekwa kwatranso we no na chese wo mo feli poto eno ene reverend say e wo msa ban no atia demom no e wo senka ban no ma wo nkwa kakra bi na chese wo mo kire nkwada ne nyansa sense nkwada na sei eno na chi no wo de adesede eto awofo a churchofo na afei asofo enimu say e wo menyansa ba bia nkwada bia ebekono ye be cheche wo mo kwampa no corporal punishment no mpanimfo ehu se enema bebre mu no eya hadwen ye ka se ye mo emofra ye mpanish won mo mroso a ebinum timi ya na abroso na bi wo kra kwakodi abofra no edem megide se no ntina mpanimfo hu se ehu behia se ye de eno ebeto ho se ye yini nyina firi mu nso so a Africa ebibiman mu ene yewe enyina nim se ebibiman mu ente se emrofo emman a wo ka asem sempo a abofra betimi ate ase enti se mpanimfo makwan na tia no de discipline Bible kuraka sesa wo kura ba na o time wo ba enti kakra esese yetimi mo mani bom ho so de esese mpanifo makwan na yetimi atia won na mum ensese ebro kwan pa esese ye de atia won so efise no so so ebetimi adi abofra no dem okay Adishman mani pokasa ye Reverend set edu na owie ye no wamananso wa wode adesede mu odin ekwade mawofo ene ensori emu mpanyufo ene wona wotimi kasamade do adwomu se womwa na yentete nkwadai yenyina se oman no ye wo asodie atichafo ye wafam die bia a wo kire na se atichafo wie na wofo a yehwe ahwemma nso so yentumi anye yafam dia emamofra no edasuban ahodo bebre edi ohwesa abofra bafie television ho ana ote mobile phone ho ana ote timi kwotena bonten di nkomo saa na ade achi osan ba betena school ani ya kire no bia ntimi emfa nye adwuma senti yebesre na awofo ebeyo afam die amamofra no ani aba ho so asua ade nipo kasa ye Reverend set edu wono ena headmaster yo wo doma ayinkro Presbyterian Senior High School nene ne ekotie ye no Ewusia yenwemwe na yenkwo galamse ho okon ya mampanyi John Dramani Mahama wono so eba ye wesan ewoso ni mu na wotrese ye dija wane ye dia so abaya hodo ya wono akoba nyina da ene wotrese na dan kwakufu ado aban krampo de wo ye na famu de bia da na so ankwankosi agada ekwowie chese sonye anasa kenten ene o ma Ghana de konso ye sikatwetwe di ya ehwe o men ewo galamse ko ho no yentimi enya faso de biada enfri so na wabai wono so di nsia kantama wiabo nyinam so ya wodi nso krampo apiso semfa ho de sesabro wode be ya bre wakoto dwanfie nan ye da nanim no wobehwe se wonfie adwaso no na watimi abre galamse no asempo se wantimi entu ase a enam san yo so ama apresifo ya wono so my Ghana mu wonom ede nkontabuo efri march obenimbo so binimo ebesi meyimo enipa dodo ya wachi wonom ne excavators ahodo no wachasa enipa bese ahenu ene wotwe 208 ana watimi ache wonom wa galamse yimo afe excavators enfidie kukuntan ya wonom so didwuma wono eno so ayaduokono enkro 99 ene de keka ho na emu echichemu no ena wachasa senia etienie na senya da sama boy yes river tano empotam ho eya de a wonum etu anamon ewo saso ekọ ho wasadun kwa tigari krom ene empotam ahodo no koye no wachase nipa bese aduonum wotwe ene wakochi wonom ya Ghana fo bese aduonum ena China fo nso enwotwe na wachase excavators no 85 ene bulldozers na wonyaye edo achi no na pump machine ahodo nso atoye mantem regional police command no so eche so mkochi nipa dunkuno
no wonum etimi enyaka ho a yes excavator so 3 eka ho eye east south region so enipa aduonu and 924 ena wonya wonum ya wachesa bokina be baako ena na chese wono so efremu we se nyina no ena obubu ya bedroom se eye upper west impono wonum so epiem wo east north command no so ebo adwuma na nipa dodo ene excavator sia wo chichi wonum no ena okeka bom no akodu nipa no be se 208 ena excavators so 99 way ene anamontuo papa empanyufo tusa ewa galamse so no wetimi de ho enkontabu aba yenso yedane ebiachi ede amamu National Petroleum Authority NPA force woman Ministry of Finance so sika samso adwuma na fa wobo ho dwumadie no yaka ho asem it is abria dollar na ho den no ye ne na preso na cedi na ho de kosoro ne de ye ntena ho emma adwadifo emre na wo ton niam enya ho mfaso eti acting CEO edema NPA owura edugita maklo editu just say wo mo hye se de be wo mo chaka wo nyina wo mo ni wo mo ebedi nketa ho. Now what we have been trying to do, and again like you pointed out, is to ensure that a deregulated quote-unquote industry, okay, ultimately benefits you and I. What are we doing? We are looking at price regulation in the sense that we will not allow industry players to unnecessarily profit at the expense of the ordinary person. Fuel prices have been going down, some consistent. One of the work we are doing with the finance ministry, and I've been talks with the affable finance minister, Nacho Paulson, on this issue, is to appreciate, plus or minus, what should be the actual selling price. Opanyina wo hye chire e wo National Petroleum Authority lawyer Eduji Tamaklo wono ene ne Sompa kase bokasa ya wo chem se de sidi na ho de kosuru nti no esese kwan ye fa so ton fa ngo no ye tutu ne ye mo manfo nyina enya ho mfa so Arishma ma ye de kase bono ekowie e wo obi man so nipa beye edwanan enwotwe ena meka se ya one moto yanum ewo nsiedo ewo northern Gaza ye no ewo Palestine na arawosem afiri wo eba ene se eno ada ena sa arawosemi esiye na amanebo eba echemu se Israelfo ena etimi ede bomb akwakoto aye northern Gaza meka se nipa aduanan enwotwe ahwere wo mo enkwan na amanebo chemu se enkwada ebeye edu enum ena empanyumfo so eye eduenu 22 wo mu nyina kanana won ma to yanom ewo ensiedo na wo bra wo semi esi ye no empanyumfo ene asojes ene bambo mu empanyumfo a won mo ewo Palestine won mo edu sobo abo Israel force ade a won mo eye no wo mu nyai esanse wo mo Palestine focus wo mo sori ani ahwa kroni nyina Israel kroni nyina ebebo enti wo mo de wo mo mpa wo asem wei eye kokobo ena wo mo de ma Israel force de wo mo ye no wo mo kaso wo mo sode a anhwa ede asem a eni ewieye ene beba Ewie ebusiafo yegyina senum na senia ensem no yede bedai mo no yede ne nyina akwa kogu na emu ensem no a wote ye no de na edimu etintimani bi ene seye Rosami Jamfi ade a aban no krata afri wa base wonum ede ne mfonso ache no wonko monko yesa de ni bi sanso na brante bi a wedin fi shano eduasa enwotwe kota shen se wonko de fiase ne nkwade nyina aban de atodwa se na kuma so ade se na betwemu no na eyematam bia watimi asisuapon ewomu Association of Ghana Industries womu se aban no ebo adwuma ne saye so nti womu de won toma ebebo aban ne dem na kasebonum Sompa 106.5 FM so akra no efa Sompa 93.1 FM kumase agye atomu asantemem bia etie Sompa wo kumase ayiko FM so 100.9 FM kumase ena Paris France so ya Danfopa radio takwa ewo ho dakrade tachiman sunyane nkranza doma wo mu nyina ye Sompa decoder so ye Sompa FM Facebook ye Sompa 106.5 FM akra eho ena ye fa mo efriye na Leicester Ghana Limited a wo mu de yas toothpaste ene the brush abedwa so no wo mu ne boaye ema bibia koso wo de chichi osia apose papa nkasa ena ahonka hit patch no de numre ya na de kakra afaso na aboa
mo atwenche kakra mo de ba me fam yenu bi emra na Oheneyere na Afeso Obaapa enwie maye jo afo se all the way Sompa kasebo na dan kwe so atwenche wo de ba e free nyina hini no se owura samedia mfi wa anyamfum so bia yenua nana akua mo aboten ablekuma central na emsa no pa wo de birthday ni ba ye ka kire wo eti anopa ne de na de aba numre de birthday wish bi ene ho baba mahama oboase no se NDC's economy dollar no ekofom anenso eniema buo no wo soro eba ne se ne eti ne se eno ane se na amene se dollar ahodi ni gina nenso kodwa so a eniema buo dendende Topi Rebecca no se hot bite fresh from oven nese Sompa kasebo ne de emu ode eni tipen ye ne de kasebo yi esum wo numre eyeme Akosua ago Aboagye obetimi afram Akosua nshira mene Oheneyere mame akua YEBOAA Asiamah bronya abrewatia enafe Obaapa nana ya KAAKYIRE Yefasida Emma 21st clinic the sciatica originator the pace setter the sciatica commandant and afe sciatica researcher what was say entini ya twetwe wo efa usiremu sa akosi unentini ho no eno na setutu wo say ya wo ya no eno ne yade ya friend sciatica no wanko a 21st clinic ene betimi etu ase ama yade biada efi wutiri so akopem obora no wode wani kire ma obehwe na wabo tanto he run about akra ha ena ye wo bomode na friend no 0540-311-311 Electronic Ghana Limited so we per home of home appliances Papa electronics Papa dia na was a ho and I would do any extra TV air conditioner fridges afa washing machines ahodro ni awohwehwe bia so to ni bia so anasa brands ahodro ni nyina no ebuso e wo hotechima ye ne basodo no na edi enhwe ni mobomodin akra kumase yeso yato ye ho ahyeta wo ho 0245-949495 Hajia Special Local Foods Hajia Special Local Foods was say a nessa wo pesa wo gie ni monyam e wo wonse ni monim na se wo ya yefro anasa bedinto anasa mo ye dwumadie bi wo to nsa fredom aboabo achi dom dia mesro Hajia Special Local Foods yankase aduane ahodo ya yedi no mayi mo no asoto ni nyina bi e wo ho unu ho da sawone no etidwa delivery no so ye bi bomodin a na hwene kira kwan e wo hacho Atomic Road no eso wo pe wo be transition no anasa for 0246-359921 another 0535-484392 Yanfa sedeni biam Emma Nana Kojo Jesse Company Limited ane wase eneme bi evidence hu bia no oba na hwe ya ubenya se ye datie ananse wires abodo cement iron rods chese roofing sheets awodo bia obenya bia to ewo Nana Kojo Jesse Company Limited me ka cho se wosa na wona wo ko ba bi ekoto ene ye de 9 ebeda no 6 bomodin se o si wo dan na wo pedense wo niam ade a eye Nana Kojo Jesse Company Limited wo ba hu ye wo Accra na afei Kumase ana obetumi afra ye 0204-355-040 0204-355-040 now nimpen for edi enkomo sanso ena hexa mixture ena hexa capsules eni osa atamfo papa bomodin se wosa no entin hu jaya bomodin se obenya enoibi no wanonum ebetumi edi wakagina mu yepa ena afei yade bie ye hawo otinka se nipeduane nima nkoyi abomodin se obenya wore mu enwani bi no wetimi anonum ebeboa pa na edi wakagina mu Accra ha sei okashi dragle no benya biato ena afe Martina so obenya ebiato kofredi ya Kumase tema Asiamah na afe Kasoa ne dina no obenya nwe bi ato aya afrefre obetimi afrempenfo ewo 0240-238310 and 0203-822 855 now nimpen phone ninkomo kasebo no si ye sorry sui na third service eba na third service de na mango day ono ena ebetna se no de aka nyina amaye ye wi land service no so dubako na no so ato makosi anopa ahomachi donko Sompa 106.5 FM ye obi kan ye obi kire koso na etie na nipa ene de bra mu nyame yadoma o kire anopa mo be sante yenka ebra ye de anopa no nsi akasebo no ebesom mu yada mu nyina ase
21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no